kayong Diyos, ing katapatan na king galang hanggang managlus, king mayali pusta at dana ng katuliran, ading taong danupan kaya na ang pagkalan. Dalit aking Ginoo, makabakat siya na daling karulo. 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 Ititipon tamo, king lagyoning ipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiagum ning banal ay Espiritu, manatili kay kayungan. At keka antimurin. At syutana king katlo ng Domingo ning karaniwan na panahon, damdaman tamo king Ebanghelyo, nung makananong ing ulaning propeta Isayas metupad, makanyan mo naman, inaus na lah ning Ginoong Jesucristo, kareng apat, kareng peka mumuna ng meging alagad. At ban kanita, magintang karapat dapat magmasusi, kareng banal na misteryo, ngeni king katahimikan, pagkalungkutan tala, pagsisyan tala, den kaya katang kasalanan, at anyawaran tamo, ing kapatawaran at pakalulo na ning Diyos. Ginoo ikang dinatang ban manintun karing malilili king dalan, Ginoo pakalulo. Gino pakalolo. Kristo, ikang dinatang ban midawon king biyemo, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginoo, ikang mititipon ng timong metong karing anak mong gisalbagan, Ginoo pakalulo. Gino pakalolo. Ing Dios sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapan, karing taong kayang kaluhuran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatong kapayapan, karing taong kayang kaluhuran. Pupuryan da ka, parangalan da ka, sasamban da ka, aligayan da ka. Pasalamatan da ka, kauliging maulang ligaya. Ginoo Diyos, harining manwa, Diyos ipangayo kaya. Inuhan na kabugtong, Yesu Cristo. Ginoong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ni Ika. Ikaing pinanago, ing kasalanan niya,
Uling ikang bukod, kabanal-banalan, ikang bukod ilog, ikang bukod, kakatas-katasan, Yesu Cristo. Agunding banal na Espiritu, ing ligaya ni Diyos ito. Manalangin tamo. O lubos mayupaya alanganggang Dios, iyak mamuing dapat mi king banalakaburian mo, ban king lagyuning pakamalan mong anak, pangaintuliran ming mamayutputan karing maya padapat. Itiaduan mi kaya kao Dios, king kapamilatan ng Hesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kameto nganing banalay Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Isayas. Kanitang misa na panahon, may nga pakarine la rin tribu ng Zebulon at Neptali. Dapot megdalayang dangalan, ing darat nga panahon para karela, manibat king Mediteraneo, papunta king Dani Aslagan, karing lugal ayat sulipat naning Hordan, at pati na king Galilea mismo, apanok nanganda ring dayuan. May nakit lang sulong maragul ding tawong linakad king dalumdum. Menok nangan la king kakarinan na madalumdum. Dapot ngeni ing sala sa slagya karelangan. Maragulatula impig kalubmu karela o Gino. Meging maligaya ing biyera king uli mo. Matulala king mayap adepat mo karela, ang antimo ing tulara ding tao, neng titipunan da ing pibandyan ayasam-sam da. Uling ing paud king batal da, kaya kayang leko, at pati na intambayok king karelang pago. Ika o Gino ing sinambot king bansa, amen na lipusta, at migsamantala, karing kekang memalen. Simbot mula, antimo impamanyambot mo, karing sundalos ning Midian, kanitang milabas a panahon. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, ing ginuya ing suluko, iya ing kaligtasan ko. Ing ginuya ing suluko, iya ing kaligtasan ko. Ing ginuya ing suluko, iya ing kaligtasan ko. Ginuyaing suluko, yaing kaligtasan ko. Ginuyaing suluko, yaing kaligtasan ko. Ginuyaing suluko, yaing kaligtasan ko. Ing ginuya ing kakong sulo at kaligtasan, nino mo ing kakong pitakutan. King panganib ing ginu ingatan ako, nino mo ing pitakutan ko. Ing
ginuyaing sulok ko, yaing kaligtasan ko. Ginuyaing sulok ko, yaing kaligtasan ko. Metong mong bagay, ing adwan ko, king Gino, at metong mo ing kanakong kapagnasan. King templo na sa karin ko manugnangan, king kapilan paman, ban ka kong tangalan ing kayang kayapan, at kamtan kayang kausukan. Ginuyaing sulok ko, yaing kaligtasan ko. Ginuyaing sulok ko, yaing kaligtasan ko. Itiya ing paniwala ko, takman ko ing kaya paning Gino, keting labwat daring tao. Manalig ka king Gino, emo painan ing lub mo at katatakot. Uwa, manalig ka king Gino. Ginuyaing sulok ko, yaing kaligtasan ko. 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 Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat, ning Apostol San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, awsan dako kapanamdaman, king lagyo ning ginutang Heso Kristo, mikakasundo kayo, ikayong sabla, king kayong pisasabyan, ban emiko ating pamisagsagan kayo. Misasan metong kayo king pamisip at parasan. Kapatad, abalitan ko, king kapamilatan daring mapila ng tawan Chloe, king mipapate kayo kanu. Ing buli kong sabyan, ya iti. Ing metong kayo sa sabyana, ako kang Pablo ko, nga na naman ning metong, ako kang Apolos ko, nga na naman ning aliwa, ako kang Pedro ko, nga na paning metong, ako kang Kristo ko. May nga pirake ne wari i Kristo, i Pablo ya wari ing mipa ko king krus, king Ulio, may binyag kayo wari king lagyo ng Pablo, enako tinubod Kristo, ban maminyag, nune ban ipanaral ke, ing mayap abalita, at ipanaral ke, king pamagsalitang manalumpakan, king kabyas ng tao, ban ing kamataya ng Kristo, king krus, mipayalan kabaldugan. Ingamano ning Ginoo. Jesus penaral ni ing maya pabalita tungkol king pamag-ari ng Diyos. Pepakaya pa nala naman ding tao king miyayaliwarang sakit at kapanamdaman. Alleluia,
ing Ginoo manatili ake kayo. At keka ante mo rin. Pamamasa aking mayo pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keko, o Ginoo. Kabud balita ng Jesus, king Iwan sinukulde, mekoyang papunta Galilea. Eya menatili Nazaret, nune mintayat menoknangan Capernaum. Ing Capernaum, metong yang balen, king bebe ning dagat-dagatan ning Genesaret, king teritoryo ning Zebulon at Neftali, ban matupad itang ula ning propeta Isaias. Labuad ning Zebulon, labuad ng Neftali, bandaking dayat malat, tangat baning Hordan, Galilea da ring pagano, ing balen a makalugmok king karalumduman, manakit iyang maragul, asala, karingat syuking lilong ning kamatayan, ing metong asulu, sunlagya. Manibat na kanita, may gumpisayang menaral Jesus, anti kanini, ing sasabyana, si siyanyulat painggulutan, ding kayong kasalanan, uling ing pamagari ning Diyos, malapit ne kayo. King pamaglakad ng Jesus, king bebe ning dagat-dagatan ning Galilea, ikit nala ring mikapatad a magliligo, si Simon, Mayawus Pedro, at i Andres sa kapatad na, mibabaldog lang lambat king dagat-dagatan, nga nakarela, tara, tuki kayo kanako, at gawan da kayong magliligo karing tao. Kanita mo rin, likwan dala ring karelang lambat, at tinukila keya. Sinulong na pa, ing kayang pamaglakad, at ikit na laring adwapang mikapatad, anak ng Zebedeo, i Santiago at Iwan, at iluking karelang bangka, kaya bere, itatara. Sa sadyara laring karelang lambat, inaus na la naman deti. Kanita mo rin, likwan ding bangka at itatara, at tinukila kang Jesus. Leganas na neng pintalan ni Jesus, ing mabilog a Galilea, tinuruya, karing-karelang sinagoga, at tenaral na hingmaya pabalita, tungkol king pamagari ning Diyos. Pepakayap na la naman ding tao, king mayaliwarang sakit at kapanandaman. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keko, o Kristo. Maya pasisilim po kaya kongen. Maya pasisilim po. Pakibatiyo po rin kasiping yung mga laguang pang mga santing. Maya pasisilim. Nung po makaying malago, nung makaying masanting, good evening. Yung mamiro ko mo po. At syuta na, king katlo ng Domingo, ning karaniwan na panahon, at susunduta mo, ing pamanigaral, karing mano, ning apong Ginoo. Dimdam tamo king mumunang pamamasa, nung ka rin, ing propeta Isaias, inulana, atin kanung datang, asala, kareting balen ning Israel, ang makalugmok king karalumduman, may nga pakarinela kanureting tribu ning Zebulon at tribu na ning Neftali. Nung balikan tayo po, ing istorya, dareting balen, metong lapure ni kareng mesakop, kareng aliwang lahi. They were invaded by the Assyrians. At inyang ding Assyrians, di natang laking lubwa dareti, alala nga karapat ding tao, but to submit themselves to them. Nyapin, ing kultura da, niyaluan aliwang kultura. Dating Assyrian,
sasambala pong Diyos-Diyosan din They are offering food, niyayaliwang bagay, kareng Diyos-Diyosan. And ala naman na karapat, dating tribo ng Israel kanita, nyapin, metong mo naman bunga na ning sakop da karela, may makiasawala karening daywan. At manibat kanita, deng Hudyo, purong Hudyo, tinrato dala reting taong makatuknang keni, anting aliwa karela. Tinrato dalang aliwang taga-aliwang bansa. Pauli na, deting mga palyari karela. Dagdag pa ka rin, kening lugal ning Zebulon at Neftali, kenila kanumanok nangan, deng peka kalulo, deng peka magkakasakit, deng mitatawli, deng mililele, king lipunan. Eda kalupa, ding aliwang balen ng Israel, nung nukarin, dakal saserdote, dakal miyayaliwang saduseyo, dakal lareng mga kwalta, kaya ni kanong lugar ay ni poor people are concentrated in these places, Zebulon at Neftali. Nyapin, kanining kareting amano na ning Evangelista San Mateo, king may basang Ebanghelyo, mikatuto, ing ulana ning propeta Isayas. Di natangying sala, kareting tawong manok nangan king karalumduman. King pagumpisa na ning pamanaral ng Jesus king kayang ministeryo, ding peka mo muna ng pintalan, bani panaraling maya pabalita, alang aliwa, nunerening tawong makatuknang kareng lugal hareti. They are within the district of Capernaum, Zebulon, and Neftali. Deng peka mumunang sinuywana ning Ginoong Jesucristo, yapin, deng pakakalulo, ding magkakasakit, deng mililele, people who were treated like nobody. Ila, ring peka mumuna ng dininan, sala. Sala king pamibiyebiyeda, sala king karelang aldoldo kasuywan, kapaniwalan king apong Ginoo. Nyapin, kasanting na pala, ning gawa ning Ginoong Jesucristo. Ti parana, ing pangako na, ning ibpa, kareting tawong, manok nangan, king karalumduman. They were the first recipients of God's light. The light of Christ. Mga baldugan, Kristo, tutupin yaing sala para kareng miyayaliwang nasyon, sala king mabilog ayato. E pala forever, ing manuknangan tamo king karalumduman. E pala forever, ing manatili taking kasakitan, king kakaluluan. Huling sigurado, datang yung nga pong Ginoo, di na nakatang sala, at ilako nakatamo, king mabayat, madalumdum, ake katamong pagdalanan. Makanyan mo naman, dimdam tamo king may basang Ebanghelyo, nung makananong yung Ginoong Jesucristo, inaus nala, reng kayang peka mo munang meging alagad, mi kakapatadla. Umuna, reng mi kapatad da Pedro at Andres. Makanyan mo naman, deng anak ng Zebedeo, ing kakatang patulunan, Santiago, at ing kapatad na Iwan. They were called to follow Christ. Inaus nala ng Ginoong Jesucristo, at agad-agad tinukila deting lalaki kaya deting disipulos na ilang peka mo munang meging ng disipulos. Nung sinimba kayo po, inyang Biyernes,
Ing Ebanghelyo, inyang Biyernes, yapin po, ing pamanaos na ning Ginong Jesucristo o pamamili na ning Ginong Jesucristo karing kayang 12 apostol, iba't karing dakal ng disipulos. At malino ng sasabihan San Marcos, bakit inaus nala reting disipulos ban maging apostol na? Pwede kaya pong basan. Okay mo pa. Memili ang 12 ay naus ng apostol. Mumuna, ban maging kayabe-yabe na ang pontubura ng manaral at di na nalang upayang palwal karing demonyo. At lulang malinong binggit ng San Marcos, o bakit pinili nala deting kayang apostol, iba't karing kayang dakala disipulos. Ingkutang, deting dapat companionship, dapat pamaglakpo, pamagpalwal demonyo kareng tao, at pamanaral king maya pabalita, nino ing gagawa kaniti. Kanino dapat iti? Nino ing gagawa kareta? I Apolos? I Pablo? I Pedro? Jesus himself. Jesus mismo, manaral ya, magtakayap yung masakit, magpalako yung demonyo. And what does that mean? Burin ang sabihan, hausan da kayo, ban kanita, maging kalupa ko. Hausan da kayo, ban kanita, makiyagom kayo, kareting mission ko. Hausan da kayo, ban kanita, maging kawangis yu, ing dapat ko. Nya pinanaos nala, deting alagad. Bahan kanita, tukuyan de ing Ginong Jesucristo, at king pamanukida kaya, maging kawangis de i Kristo. At king Ebanghelyo, akawangis de sana, anting sala, karengayaliwang nasyon. Sala. They were called to be like Christ. And in the gospel, to be light to other people. Ita mo man, mayayawos tamo. Man kanita, maging sala. Sala. Alipundi, ne? Sala. Maging sulu. Maging liwanag. Alidalumdum. Nayayawos tamong makiwangis kang Kristo at sana maging sala tamo naman karing aliwang tao lalo na netang manok nangan king karalumduman. Tandaanan tamo, ding pekamumo ng sinuywaning Ginong Jesucristo, ding pakakalulo, ding mililele, ding magkakasakit. Itamo man sana, ila, reng mo muna tamong suywan, habang pagkapilitan tamong makiwangis, king Ginong Jesucristo, anting sala na ning mabilog yato. Eko po magtaka, potang manakit kayong ane ng ating pakpak. Nakit na ko pong ane ng ating pakpak. Ewari po rin ane, may kakapakpakla. O aliwalang klaseng insekto reta. May nakit na ko pong ane ng ating pakpak. Nanuing pekaburidang pupuntalan. Ing masala. Ing masala. They are attracted to the light. At akit mo,
Padan mo nga ding sulumuking bali, magnagan ka ang metong, o itayng pilumpungan da, karinlangan. Pangabagya mo kanita, lanalo. May wala nala. Hila ko no pakpak, may mga pang nala. Ingkutang ita mo, are we still attracted to the light of Christ? May engganyo ta pa ba? King sala ng Kristo? Matutula ta pa ba? King sala ng Kristo? At tutukyan tayo pa ba? King sala ng Kristo? King pamibiyabiyata mo? Opo ta, imbis na ing masala yang tukyan ta mo, king dalumdum ta mo, pipilitan kakabiye. Sana, kabang susulunging biyata mo, ketiking yato, panetang lawan, ing sala ng Kristo, at iti sana yung kakatang tukyan, baan kanita, mas akawangis taya, miyabyeya naman kaya katamo iting sala, at akwa tayo nga dake, kareng kapara tamong tao, lalo na, ding magkakasakit, ding pakakalulu, ding mililele. Amen. Ngeni, sabe-sabe tamo, ipasyag tamo, ing kakatamong kasalpantayanan, itamongan, sasalpantaya ko, King Dios, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwa ang poniato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutamo. Pengagli King upaya ni Banalay Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalang ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon mega mate. Sasalpantaya ko, King Banal e Espiritu, King Banal akapulungang Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasubirang Miering Mete, at King Bie Alangango. Amen. Kaniting pamitipon tamo, bata mong ganapan ning kalam na loob ning Diyos tamo, paniga po tamo kaya, ing paiisip na laki katamo, reng kaya duwanan, amatampang maramdam kaya, Gino, takiramdaman mo kami. Gino, pakiramdaman mo kami. Banding sablang tao, maging alagad ng Jesus, aginuta mo. Ban mi ka kamalayan lang, ing Diyos, kaya bene, ang gaking kapupusan ning panawon. Manalangin ta, King Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Ban maging sapat kaya katamo, ing tunggenda katamong anti-ing Gino, mi biyebye at mate kalupano, ipanalangin ta, King Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Ban tanggapan tamong iba't King Gino, ing tetagan mi sakwil, King Sabla, nung kailangan, ban atok yan tayo, King Dalan, ning ganap abye, ipanalangin ta, King Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Banding alagad ng Yesus, magtamasala King Saup, at inspirasyon ning metong at metong, at akilala, ing ela magdili-dili, potong magobralo, para King Panyulong ning kayarian, ipanalangin ta, King Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Ban ayatad tamu ing kapayapan, King Balang Metong, at ban akilala ring tao, Kinging Diyos, Lugudyo. Ipanalangin ta, King Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. O Gino, malugod mo sanang tingiran, ing panalangin mi, at pakiramdaman mo kami, kareng aklis, kaya kami pasawop,
Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad. Baning daon tamo matanggap ya, harapan ng Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapanin sa aning Ginoo iting daon karing gamat mo. Kingi kapuri ang po ni kaligaya king lagyo na, kingi kasaplala tamo at ning mabilong ng banal a kapulungan. O Ginoo,
malugod mo lang tanggapan, ding ayin ayayang pang mikeka. Banking pamipabanal mo karela, nagsilbi lang makakabos kaya kami. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginong nga natili kaya kayo, At keka antimurin, itas yula ring pusoy. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos. Ing puryan ampon pasalamatan daka. Kapilan man ampon no karin man. O Ginoo, banal ay pa. Diyos sa malugod ampon maganaka. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Ampat king pangabait na ketiking yato. Binayo na ing matuaming pangatao. King pamaylasa na, inos na ing kasalanan mi. King pangasubli ng mebiye. Pigkalam na ing dalan, king alananggang biye. At king pamaytas na banwa keka o ipa. Biklat neke kami ing pasbul ning banwa. Ulinita, kambering sablang anghel ampon banal. Daralit mi ing parangal keka, alang tuknang ngamingan pupuri. Bandal yung Ginoo Diyos ang mayupaya, Bibling banwa ating lawat, ingkang ang ligaya. Bandal yung Ginoo Diyos ang mayupaya, Bibling banwa ating lawat, ingkang ang ligaya. Bandal yung Ginoo Diyos ang mayupaya, Bibling banwa ating lawat, ingkang ang ligaya. Bandal yung Ginoo Diyos ang mayupaya, Bibling banwa ating lawat, ingkang ang ligaya. Nuanyang ingaratang, inagyon inginu. Bandal yung Ginoo Diyos ang mayupaya, Bibling banwa ating lawat, ingkang ang ligaya. Bandal yung Ginoo Diyos ang mayupaya, Bibling banwa ating lawat, ingkang ang ligaya. Ikapining banalo ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinita panigapumi, itugtug na ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan nala, at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bay nakusang lub dinaw ning biyena, king pamaylas ampon kamatayana, kinuwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinwang ne, karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, itiya, ing katawan ko, amidawon, para ke kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ning apunan, kinuha ning kalis, kasibayo, pepasalamata na ka at pinuri, dinwang na iti karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, ampon alanganggang tipan, ami bubo, para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Ikaw, O Kristo, ing gayong gemi, latang Inyangyaning gaganakan mi, o mapamakalulungib pa, ing kamatayan, amponing pangasubli ng mebyaning anak mo, darawon miya keka, iting tinapening biye, ating kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, at sumuyo keka, ikaming ansa ng misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, panmiganap yaking lugod, kambe ng Leo ing papami, Florentino ing obispo mi, Pasyano, kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na iamong Eloy, yung kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula, at ding sablang meyangu na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngan karapat dapat magkamit king biyala nangga, ban kayape na ning Nuana Virgen Maria, Indo ning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe daring Nuana Apostol at ding sablang banal, ami biya kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, haporian ang po napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon kaya, kagumning banalay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos, si panglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen, amen. Amen, amen. Alleluia, alleluia. Amen, amen. Amen, amen. Ngeni anting meto nga pamilya, mausta mo king ipatang at syubanwa, karing amanong tiro na, ning ginutamong Heso Kristo. Panting
Ikabos mo kami king sablang marokoy pa. Malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan ning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pontag sa dyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kekain ayarian, kekain kayan, kekain kaligayan, ngaban Oy pa, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo, mula sana babalikdan ding kasalanan me, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pontisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sana kapilan man kay kayo. At keka antimorin. Ngeni ang pangtamo king balang metong ing waga ning kapayapan. Kapayapan po kay kayo ngan. Nyo ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan la hareng mayaos king apunan ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keko, dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
sablat, yaing tigyanda, kay kawaning era. Masanting nga balita, yung penaral ka. Inabukas laking pamagligoran, tapos alang iwan. Sa sakanalan, dapat nga ningginu, nag-ekok ingalalang. Yan sa ilang baling mananing bangka, at aratang kayo. Makanyaning bewara, ingat nulang lang
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, pagkaloob mo sana kay kami, ing grasya mong makapagkalambiye, ba kaming mipaligayan kapilan man kaniting kalam mo. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kapabaluan po, wala pong kababaluan yan. O yako na mo pong magpabalo. Ne? King daratang pong January 28, alas 9:30 ning abak. Datang ya po king kakatang pisamban, ing pilgrim image, pilgrim icon na ning Holy Face of Jesus. Manatili ya po Kenny hanggang 30. Nung ating kayo pong oras, sa ganan tayo, alas 9:30 ning abak. At puntalan niya, kiniking pisamban, ang gaking 30. Kaibat na po, dudurot siya po kayong bikaryato tamo, iting pilgrim icon ning Holy Face of Jesus. Manibat ya po Santa Rita, Gracia Kenny, kaibat atad tayo king guwa-guwa. Ne? Ketang January 30, naabak mo naman po. Ya, pinungating ko pong panahon, oras, ne? Puntalan tayo iting Holy Face of Jesus. Ingino, manatili ake kayo At kekaante mo rin. at bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos. Kambering kaya kayong familia, ingib pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi dawon ne, umen na kayo, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Dalit aking Ginoo, magpapagap siyang manaling kalulo. Dalit aking Ginoo, magpapagap siyang manaling kalulo. Manaling Ginoo, kayang Diyos, matapatan ng kinalaw ng kapalang Diyos. Ingmeralipos na at nananong kaguliran, ating taong ganap ang kaya ng pagkasyan. Dalit aking Ginoo, makapagap siyang manaling kalulot. Dalit aking Ginoo, makapagap siyang manaling kalulot.